Халинга этен харбыпытын курдук буалар турар ан бастакы быйылгы сылга ытыллар Азия оголора кыһыңга оңюларга белемнени берт эрчимнәхты тәтимнәхтык ытылла буала турар. Ол туһунан бүгүн бихиякка белемнени туһунан Кепсикелле Саха Республикатын спортивный эрелдери белемнир кийин салатын салаячыта Евгений Петрович Семенов ити хасырданнан. Евгений хотурлагыта Сахалинтан келли. Белемнени хайда бара турар эбди. Отон дети Азияны кылгасты капсир булахана. 2-нче он хәтта алга Международный комитет дети Азии опсай бахарытынан 2-нче он тосылга Южно-Сахалинская Гахстан он хәттишчилгадылы февральга бастыкы кыһыңга онюлары народтар керлерна дети Азия онюларын ытарга бахармыттара. Белемнени үшөдүк бара турар. Көрөктеги опсай алта биегинен болар. Опсая 19 омук дойдута 5 отдельный регион, он на алта федеральный субъект, 3 федеральный субъекттара. Билен турар бүгүнгө. Опсая хәтте хүстен такка спортсменкалары турар, олорор спортсменнар олорор сиддере аханан хатчылыклара ин барата уже бахарылдан турар. Турар. Ота сахабыт сериттен бу кас ого канды күрәктәре кыттыктары күҗү кыһыңга күрәккә әлбәк булды. Дети Азия тонол 19 елга Сахалинга гитар туго бахарынылы мутен канеттен манна тутатына сахабыт серин спорт министерство тегер улхан муньяк тариямет хахайреттен хәтта көрүнгә кыттарга бахарыныл буппыт эти лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, шорт-трек, фигурное катание, он на хоккей. Он на ахсыз көрүнгөнен тон осенан оню ытарор комитет ахсыз көрүнгө прыжки с трамплина бар. Он на бейкат пыт тоетергенете энерик травматичный спорт. Он на олох белеме хох кирер кутталлар. Оглорга характер. Олен бе прыжки с трамплина опыт хох болан хәтте көрүнгө кыттырга баһарныл муппыт. Отын бу белем туһунан аттакна 2-нче он хәтта он асылтан отучча сбор итаммыт хүрбетче көрәктеге кыттаммыт командабыт финишне прямойга келле яханада. Опсая хайреттен хәтта 15 спортсмен кыттар хәтта көрүнгө. Төрдөн 9 гол, сүрбалта кыз командага начальники команд баллар, брастар баллар, представителлер, надалак, тухалак специалисттар бары баллар. Команда вот полностью экипировкаланан, витаминизацияланан, тох бар необходимайнан бартынан оснащенный. Он на отон кисерге белемит яханада. Онтан деже канярга. Төһө белемнәктери, кимнәк кытталлары. Канярга опсая баланья быгытынан он 2 спортсмен кирер. Отон 2 тренер билеген оголор бут биле Южно-Сахалинской осенан мора халгына кыйын болан уже 4 команда бут антак тутатына уже сбор бара хаджаллар. Онюнне осенан командалар бут бартан так бар болалар бигеннәре. Сбор бара хаджаллар. Отон этергедле сноуборд, горнолыжка эти индекс сноубордтах енусының көріңдер бияқа хаңалар, олеген результат ентуғаратар ғарахан оғыз болу. Отын основной ставканы хем бір хаярға биатлонға онна шорт-треккі ұробыт. Отын эти тоқтарға медальге кисех бітте ғанығын қолу бұра. Отын прогноз оңырар ғарахан, конечно, потому что атын регионлардан ынырық күсті командалар елдер қолу бұра. Төзі сноуборд интернетін ардын денне, бұл хақа херер жандар қандар чілелер? Хақа херигер сноубордка улахан әрчілер база хоқ, олеген бе командалар бұтын уже выездарға сборға гитала бұппыт. Байкальскай гадярктан мұттара ұлбыронна улахан горнолыжный спустар им баллар. Отон бұл оңюлар бұт олыняқсыз күніттен уәхетті сиғылаға жеретілалар. Оларан білеген сақа хереттен кыттачылар, оғылар спортсменler тейділер. Билеген Южно-Сахалинская гатет команда бар. Хайяр, биатлон, горнолыжка, онна сноуборд. Хүрбе 5 жылага бу 25 января хоккей тиер. Онна ол канеттен 5 жылга шорт-трек, онна 9 фигурное катание тиер. Онтан да олар бутун Сахалиндар кайда көрүстү бери. Киндер кеттенге барсынар. Да, олар бутун бәм Сахалинга командировка хажамын командалар бутун бартын көстүбүтүм.
Билигин пока что бихе бәбет за счет организующей, командирующей организации бәбет тоққа гостиницаларга олар бұд. Онны же бәлері ағылар. Онтон оргкомитет бейітіне опсайынан 6 чиғылаттан қатчайын керен барар. Уже басқол ордор ағатар дебет көрдік. Билигин онно де қаллан турга қайдағай? Билигин қаллан турга антақ минус 4-тен оңғадылы градус хайыр. Онна халгыннақ болын отын тыллақ емас көрдік. Олейін командалар бұтыта білі. Бәті специфический климаттақ темет әрдегі бұппыт акклиматизацияны. Онда теде қанияжыттар қалланы тоқтелері қары қолы бұра? Қары отын Сахалин бәтлі оргкомитет әтәрінен Сахалин бұйылы қар хоқтелер. Қар түстіғана 6 метр адлы түйәрділер. Олейін пока білген қар хоқтен кенілер аттылар. Отын бейі көрдік бітіне қарбар көрдік. Қаяжыттар бұт үші батын жарықтың әршілі әжілер. Аны тұран биатлонға онна қаярға білген Сахалинға второй этап спартакиады школьников России болар. Командалар бұд онна күттіқ тақтар. Бұл бүгін келен бейеқа тендерін ехін мақтана бұд, онтон оғылар бұтығар сетихилері бағара бұд.